Ишгалчилер Джемиль Гафаровны өлдірді. Саба 60 yaşındaki Хырым-татар саяси мабюсының Ростов илетінде ерлешкен Новочеркасс аписханесінде вефат еткені белі олды. Да бір ай евелсі адвокатлар тибби ярдым талап етеділер. Джемиль Гафаровнан бобрек етмесізлігі бар еді. Бұнен берабер екінші группа сахаты еді. Бұна бақмыдан ишгалчилер оны терроризмде қабатлады. Ақрабалары екемлерінің ярдымларыны талап етеділер. Ама ишгалчилер еп ляқайт қалды. Если СИЗО не окажет определенную помощь, если он не будет получать должного лечения и должного обследования, то это может быть уже тотальным конец. Январь айында ишгалчилер Джемиль Гафаровге 13 жыл апис жазасы үкіміні шығарды. Қанунсыз үкімден sonra саяси мабюс феналашты. Адвокатлар вазиетінің ағыр олғаныны сеслендірген еделер. Гафаров өзі аяққа тұрып оламайды. Артықы вақытлары саяси мабусының тезден тибби ярдымға ихтияжы олғаны белі еді. На самом деле ФСБ просто ликвидирует активистов, религиозных деятелей и так далее. Об этом очень много нами сказано за эти годы. Вот, по поводу самого Джемиля Гафарова, надо сказать, что он является инвалидом. Этот человек до ареста перенес инфаркт, будучи в следственном изоляторе, где абсолютно невыносимые условия содержания. Его здоровье только ухудшалось. Все, что делается против него, просто его убивает. И для него 13 лет – это просто смертельный приговор. Адвокатлар аписханеге марозалар язып мабюсның тезден хастаханеге кечірілмесіні талап етеді. Хастаханеге ел en çok бір саатлік еді. Ама аписхане хадимлері автоларжа бұны чөзділар. Адвокатларының даими марозаларына жевапны олар садыже мабусның вефат еткені күн берді. Анда реддеттілер. Қырымда Украина президенті темсежесі Тамила Ташеваның айтқанына көре ағыр хаста Қырым татарының өлімінден Русия месулетлідір. Терроризмом в Росії називають сповідування своєї релігії, слідування цінностям і принципам і просто тому, що ти кримський татарин і громадянин України. Ми обов'язково помстимось за його смерть. Усі винні понесуть відповідальність. На спеціально створеному трибуналі проти Росії і Путіна безпосередньо. Джемиль Гафаров аписханеде жан бергенде рус ишгалчилері пармағыны біле қыпырдатмады. Дипломатларының чағыруларыны біле диққатқа алмадылар. Айры Аризания Түркия тыш ішлері назерлігі ағыр хаста Қырым татарының азат етілмесі ile бағлы талапларда біле бұлынды. Осының сонки махкемесінде Джемиль Гафаров халқы, миллеті ве Қырымға файдалы олмаға істегенні айтқан еді. Ама ершені рус ишгалчилері бір сабакуны евіне басып кірген соңра бозды. Бұл 2019 сенесі ФСБ-нің невбеттекі күтлеви тынтулері еді. О вақыт Джемиль Гафаровна, Эрфан Усманов, Сиран Муртаза, Алим Каримов и Сервет Газиевнен берабер тұтып махкеме еттілер. Рус ишгалчилері бошына Украина силалы көветлерінің Донецк вилетінде тырынышыны қырмаға тырыша. Украина баш штабында білдіргенлеріне көре душман Харьков и Луганск вилетлеріне уджум етмеге çalışты. Ама Украина аскерлері тарафындан жевап алған соңра кері чекілмек мечбуретінде қалдылар. Ағыр вазиет Бахмутта сақланыла. Душман эпысы көветлерінен не аскер, не тежизат қызғанмайып, геже күндус уджум ете. Украина мудафачылары мудафада бұлынып ишгалчилерінің Шымаливия шарқи тарафтан ирлерлемесіні тоқтата. Умумен алғанда бүтін шарқи жебе бойы ишгалчилерінің 12 уджумы тоқтатылды. Російські загарбники продовжують здійснювати фільтраційні заходи на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Так, в місті Гола Пристань співробітники ФСБ Російської Федерації проводять перевірки документів та особистих речей місцевих жителів. Особливу увагу приділяють телефонам. З метою поповнення втрат до населеного пункту Мирне Запорізької області російські окупанти привезли найманців з так званого ПВК «Вагнер» з числа завербованих ув'язнених.
Küçük balasının aman 4 gün viraneler altında. Türkiye'nin Cenubi bölgesi İskenderun'da kurtarıcılar yıkımlar altında Ukraynalı kadın Olena Akkol ve oğlu Yüksel'ini çıkarıp oldular. Kurtarıcılar kadının sesini evinin viraneleri altından işitti. Arama kurtarma mütehassıslara küçük geçitini açıp oldu. Başta küçük Yüksel'ini, sonra ise anası Olena'nı kurtardılar. Orta kapıyı aç. Büyük ihtimal olar viraneler altında pazartesi gününden beri buluna. O gün Türkiye'nin Cenubi bölgesinde 2 şiddetli zelzele meydana geldi. 24.000'den fazla insan helak oldu. Viraneler altında 2 Ukraynlı'nın ölgeni bilgisi tasdiklanmadı. Türkiye hükümeti facianın sonki 100 yıl içerisinde en büyük olganını tanıdı. Ukraynalı kurtarıcılar yaralılarını kıdırmağa yardım etti. Fevkalade hizmetlerinin ikinci grupası maxsus tecizatlarının Ankara'dan Hatay'a yol aldı. Olar uçaklarla gelgen diğer Ukrayna kurtarıcılarına koşulacaklar. Дуже співчуваємо громадянам Туреччини, що потрапили в таку страшну біду. Але ми, незважаючи, що в Україні війна, сьогодні готові допомогти турецькому народу. Ми прибули для цього. Ukrayna Türkiye'ye yardım olarak 87 fevkalade hizmetler kurtarıcısını, 16 maxsus araba, 2 uçak ve 10 maxsus öğretilgen köpekni arama kurtarma işlerinde yardım etip yaralı insanlarını viraneler altından çıkarmak için yolladı. Elçi Vasil Bodnar'ın bildirgenine göre Ukrayna'nın yardımı birinciden birdemlik göstergecidir. Ukrayna kurtarıcıları ise Rusya'nın yapkan saldırılarından sonra kurtarma işlerinde gayet tecrübeli. Дійсно, важка дорога, але потрібна. І вона потрібна для того, щоб ми показали, що Україна в даному випадку відповідає вдячністю за ту допомогу, яку нам свого часу надавали під час початку війни. І як світ реагує на допомогу нам, так ми маємо реагувати на допомогу світу. Diplomatlar ve Türkiye'de Ukrayna Büyük Elçilik temsilcileri zarar görgen insanlar için insani yardımda topladı. Türkiye'nin humanitar vaziyeti yüz bergen facia sebebinden gayet ağırdır. Türkiye'ye yardım etmek için Ukrayna'dan gayrı da 44 memleket koşuldu. Kurtarıcılar arasında Ankara'nın kergin münasebetleri olgan Amerika, Mısır, İsrail ve hatta Yunanistan devletinin temsilcileri mevcut.